upper de krum lokiram rong pararong ameka dorsing hanse sopi akleng si kalitang sobitahan se pilapen soning tia sopi atagwam kalitang anishaing tipiatum kedam tang pai chiklo ni pain korener kep arni kisung ke phalam nile pemesi popito rang pia hin pen Karbiang Autonomous Council parliamentary high level meeting arni chitini pai troxia chiklo Karbiang Autonomous Council Secretariat Hall New Building along ke paman ponahot lam theja dun sitong sekot pen tim Karbiang long abitungatum adimak longan palidam lo tim Karbiang long CM tuliran mukhang kaping khat pona ting pen kalitang sabitahan se pilapen kalitang anishaing tipya hem an Palesia pia puatumapan cek atangka sika lakni rasuri phokep lapen pe rihai hoi pi pajerpon Karbiang Autonomous Council Deputy Speaker Rites Inghi EM Pradip Rongpi Kache Rongpi PMAC Sima Rongparpi Nilip MAC Popito Rongpi Nilip BLCC Chairman Winson Rongpar MC Koilamati Lems Kongchunbang Mohan Singh Teron lapen Ongdung Arisang Huatum Chetongdun lapen upper dekrom ahawar ke dokki sunga puthak upper dekrom youth development committee atuma hin pen Karbiang Autonomous Council CM Triram Rong hangapan panongsi pinpuralo pajerdon nilepen bertapang dakpon Anilson Rongpar News 24 Karbiang Long so taksi atumi tong sekon itu parliamentary meeting bat itu local MSC Popito Rongpi itu meeting long paklang lo highest body lo itu parliamentary podo tena itu katu itu sini anak masalah nang paklang mesin itu tong sekon nang tu hubungi tam naik deputy speaker Abdul Sip Nedi EM Pradip Rongpi pengko Puingil EMP lo Kache Rongpi pengko MSC Sima Ronghangpi alam itu kisung ke poda dah Sir, bigay ko la daga kinang sor bangka subita pen anisal tum kithi nang lord bangka la tum logo charli ak helo pen joini sila tum kithi ki jang ba kisung ki pholo la so puthak nang tum la bahani men pen nang tum logo charli hem kangpu ponje phan ba la hem kisung ki phodat dum phanta nang tum sakuri ki ponje phan tum kachi sek pondoi ma la si ham pen la deputy speaker dingelo je nini thomobong dak arada kisung pen seng lok ha ka do kawe ni tu malang itu kan dari soal jam tu kan ciwai koding tengko siam kacisik do anso se alang itu kan kirap dia kasih sik do to so sir